महामार्गाचे रुंदीकरण, खोय, रोजगार आणि बेकायदेशीर बांधकामावेल्यान खोर्ले तिसवाडीची ग्रामसभा भरीत तापली. थळाव्यांनी खोर्ले गावांतल्यान वचपी महामार्गाच्या रुंदीकरणाची प्रक्रिया खंय पावल्या अशी जाप सरपंचाक विचारली. भौशीक बांधकाम खात्यान अजून मेरेन कामाचे तपशील पंचायतीक दिवंक ना. ह्या गजालीचेर उजवाड घालपा खातीर खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर ग्रामस्थांची चर्चा आपोवपाचो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. तशेंच करमळे तळ्या लागसार MRF शेड येता ती थंयसर येत जाल्यार थळाव्यांच्या जैव विविधतायेचेर परिणाम जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. हाचेर जाप दितना सरपंचान सांगलें थंयसर कलेक्शन सेंटर येतलें, थंय उडोवपी कोयर दिसां भितर उखलून प्रक्रिये खातीर धाडटले. आम्ही विषय मांडला एप्रिल टू टी डेट तिने आमकां सद्या हिशोब दिवचो म्हणून. टी डेट कितें डिस्कशन हें जालां पळय तें एक्सपेंडिचर केलां पळय तें. सेकंड म्हटल्यार आमी कोणाक कोणाक एनओसी तुमी दिला आनी कोणाचे पेंडींग उरला ते एनओसी ते बाबतींत आमी ग्रामसभेन मांडला. तिसरें म्हटल्यार आमी कोणाची एप्लिकेशन आयिल्ली ती कोणाची तुमी फॉरवर्ड केला, कोणाची बॅकवर्ड केला ते आमी डिस्कशन केला. चवथे म्हटल्यार आमकां शेसरांसून हांगा कित पर्यंत आमकां हेल्प मेळटा तो आमकां एक्सपोज करचो मेंबरांक सांगला. प्लस आमचे मनीस ते कामाक कित पर्यंत लागता, कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितके वयता ते तेंचे कडेन मागला. आमी दुळापी मानगादो हे लँड लुजर जालेले आहा, आमकां जॉब कितके मेळटा जावं कॉन्ट्रॅक्ट कितके मेळटा हे हेजेर आमी विशय मांडलेलो आसा. आनी जे आमी मेंबरान हे सांगलेलें की आमची ऑथॉरिटी घेवची म्हणून सायन घेवची ती कित्याक लागून काय आमी हो प्रश्न गेलो तेन्ना सरपंच आमकां एक आन्सर दिलें की ती गरज ना, ते जाय जाल्यार तुमकां आमी रिटर्न दिता, कंपनीक दिवपाची गरज ना म्हटलें. तशेंच स्पोर्ट्स जे गांवांत करता दुळापी जावं मानगादो हेकाय आमकां हेल्प कंपनी CSR फंडांसून दिता, तोय चालू दवरीचो हे आमी पंचायतीन मांडला आनी तो तेणी पास करून दिता म्हटला. मेन डिसिजन आसलो एक लायक हायवे इश्यू आसलो आमच्या लोकांचो आनी तांणी आमकां बरोवनूय दिल्लें टू डिस्कस दीस इश्यू. सो जेन्ना तो डिस्कशनाक आयलो तेन्ना हांवें लोकांक सांगून दिला की बाबा हो जो हायवेचो इश्यू पळय आसा, जेन्ना हायवेचो प्रोजेक्ट चालू केलो एक्विजिशन जावं वॉट्सो एवर, लायक पंचायत वॉज नेवर इन्फॉर्म. पंचायताक कसलेंच एक लेटर येवंक ना फ्रॉम PWD ऑर एनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी saying that the highway which is passing from Corlim and this highway divides our village. So त्या संदर्भात तरी government officials should have written to our panchayat about this is the highway coming passing through Corlim. So then I told the people so and so is the thing. So last time also the same issue came, then we had adopted a resolution and we had sent to the department. But till then they have not replied or no correspondence is there from PWD. Now in today's discussion, so people wanted the PWD officials to come and have a scheduled discussion. So in that regard I said okay, I will speak to the officials, will take an appointment, and they also suggested that our concerned MLA Rajesh Pardesai should be there. I said okay, so we can have a collective discussion on that, and so it will be clear to the people because now nobody knows what lies ahead. In fact, if you go to see, so that is why then people also will be clear of all the doubts in their minds. गार्बेजीचो कितें इश्यू आसलो, MRF शेडीक कितें ओपोज केला आनी कारांबोली मिल्की सायडीक. Now the problem it is a misunderstanding has taken place within certain sections of people. Actually it is not a MRF facility, but it was just a collecting center. Because what happens is the garbage has been dumped on the roadside, and what happens like people work in early shift or late night shift, so they cannot keep the garbage in their house, and the collection people also reach there maybe 8 or 8:30. So before that they leave for their job, so then they are bound to throw it here and there. So just to take care of this, we thought of putting one collection center, and this collection center is like a receiving center where any, not only from Corlim, even Karamboli or surrounding, whoever passerbys tries to give, our person will accept. There will be a attendant there, and the garbage will be accepted and put in respective bins. And once the bins are full, it will be transported the very same day.
And this collection center will have timings from morning 6, 7, 8, 9, because these are the timing, and late night 7, 8, 9, 10, 11. So this is the time where the garbage is being thrown. So we will take care of, so this is how I want to take care of the entire village of Corlim by putting such type of collection centers in different places.